Padam mesrew. Nyama America sachire. Se bibi kwaso na dwemu na nya e pacho. Bomodin, ne fa kwa sakati, ye ko hwe na dwemu. Mesrew entwem. Kwadwon kan salary edin komobi akansem bi. Na mesrew se na no first time subscribe to this channel, like and share and leave you comment. Between Dinah Asamoah, Evangelist Dinah Asamoah, and Kwadwon kan salary. Me ankasa mente de e koso na se. Papa Adum Cheidua, the voice of God, ewo mubi. Assembly Dr. Kwaku Otin, CEO of Angel Broadcasting Network. Ensumu Womubi. And the entire Angel radio station no ewo mubi. Enti abusunya me pese ye tie nsemi mu. Ensem bi Kwadwon kan salary eka. Odi se waka owonyina so na invimpo owonyina so a esefata so obeka sansem no moma yenhwe video no na yemrasisia to evangelist sebi wadi papa don chedua anytime esine ne so person wo ya na papa no timi eka asem bi ne nipa beka papa we wanyade papa padam mesrew nyama America sachire. Se bibi kwaso na dwemu na nya e pacho. Bomodin, ne fa kwa sakati, ye ko hwe na dwemu. Ne ni ye bia ne wonu ma eche sabi Christiani ana evangelist. Ewiase wo ye bia eye. Wo tan obi a eye. Wo ka bia besine. Edei na woje. Asafu ku kana hanma ebiya zan bone akase mpo wontimi mpo nka wasam awo NGFM ana dabia papa Adum Cheidua Adum Cheidua wa oba na gana ha oba ya de na kata tia na ese de ka wudi oba tem na se service emra se oba de otimi kansemfu ene mwasam kire obi papa ana obi maabe ana obi busuani but emra ni gana ha ese ma ba ma kasenti oba ma oba nkwa kasenti ebe ma eni ha onyankopon obobia ne de ma no edima sega na fo so oba bia pese sebi oba be ma bedi watem bu ho kasanyansem ye wiase papa no onua o papa obusuani a ka beda na fom wona wo evangelist wana unta omu awo politician awo mutima 10 million 20 million 10,000 awo da honfom no enyo muti peri papa Adum Cheidua eso mu mpo ode ni bomu omu me pa chao doctor wadan mani dim je ne maka kro no wadan ma ebe ko fani ngwase ediaba apa o wodom obi a wodom ensa wodom ekasa na se papa mantimi akasa nche no na redom so sole a obi ntimi nsia no kwai sene wodwuma efo bu pa de ne de ban ese wo yadwuma wura papa sane so de ne buo ema papa Adum Cheidua se we ya so de panyini e papa o chachi nyamsom wa fatim di atye nemo se wi sebi wotimi fo ya de no one can't na we official e nya sasem esabi na ejibisem papa odanma mesre eya kwese sabi muna mama kwai sem amenenya sabi ntia papa no ensema ma America nyina se na oba station ho tama na o sa sora se oba fufuro no na oba ho oba advert ne wontuaka ofri egu ho apaba nyina no senya adwuma enya manager ana wankasa apa on bintimi kasa we encha maame no ko start ma papa ba ho be preach a oso ofri ade no na maami na o mo ho bade mpo so be politics no mo no bade mpo se oba we so aba host program ense ho wo bu mpretwa empotwa na wo ko mani aka akire na de wo kire no enti asanda na so maame no evangelist make say papa no Cheidua
ene ba angel ebe pichi ya free sika free airtime go on ma ansa no be say no e wo de maka kire no papa ani diem wo bia to ma ko na de samuna musimu papa du chedua ye de yebu no ye de e papa no ye de enyankopon wo asase so no besraw send your motor party bi motor be put down this no be kasa present a uti mbe gina abontin didi atomsa na tie teriye empanifo amu NGFM some manager ah hweso ana we NG group of company ah we manager wo dan no e pa wo chaw wumpa wo to no wo hia ebuo afu adwuma efo nsem o makwai bo mi fo nim ye fom e pa chaw mamu makwai mama me no wa ba ko mienu miensa enan e ma e ba kasai e ma mo se ya anya de sebe papa no o wayire o ma o wanuafo o ma eguri nase ene eguri nase no obi no sebe we jibi fo obi anim nyansa enu ntiri ye ba akasei anya sa papa ni abeka no emwa ni abeka emwa because so radio station no amuwo no engine e wokumase e wonka ba bia sanso na adum chedua papa adum chedua nyamedi for or radio station maku more than 12 the same kumase enkran takwade voter wage ba bia obi honom sanye na sezo kwatra so se yesu ye di atem egu anu mase e kan ma bi fa ho a e pacho kan pre e papa papa e ba sa e ba bu anase mwa cause what some mama kwai e say obi fo bi ntra the video so en sen enwure anu mase en twanto to so en ka bibi nse ni din ana mo hwe en sia so ya makwai ye kasa be kwachi ata radio so TV so ni yesu ya kansam adiatem atake mo panyini na ana mu engine na patro mun kana kre ebabua please yes why be eye yes why be akoso engine growth company madam mama ameno awo so we evangelist ne wo twipons ese alasis ese atale se concept part munipa ama sabe sama evangelist impo ne kwam mpo wotimi nya hwe ho woti banya bibi amwa nipa e wasase so sani pa we atimi ade obi ba papa ni chede nya mesra no amagan aganari arepa eba ne binum mpe arepa ba ni be paripan e kakra bi boni fa no doso ana maidi ana gara faidi munya mahu bi bese attack ba ni akasa ana Philadelphia for de o kwodere wan kasaye o kwodere wa nya de opanyini ewiase no obi amaame esomma no obi papa somma no mesre Philadelphia ya papa wiase ba ko aka ena dum chedua asatu su yenyankopon no Ghana yenyankopon no do bo so ba sase do na ba chaye ense wa un pere pato entina sem un penasma entina sem un penasma ensina sole because wo hian so hian na won so hian but so wo hian na wo hian enti hweso eyi ojuma wo ye we evangelist koso preaching etu akrafu koso preaching epa akra na ti asore efom gum won ti asore dia bomadi everywhere station na tra so na kasa kire Ghana man for say obi abetie wasem na woto no open padom apicha che omo eda fom di padom eda fom di padom da foma anka akeri betie o
Kan ko radio so kwatrase. Ufiti eye evangelist. Empempem kwaso no. Akira ben watching. Akira ben. We are politics in power undes kampo no. Why na baboa no? We are politics. I sabe ene Ghana politics. Ye ne wanya sika. Ama no tutu atare hye. Unama ya hwe. Who be dadu chebi atem? Saka se MPP before nim. Na mko sa papa na sole na. Ube cha MPP party. Na MPP no wodia. Who want people da bay? Who ban people da bay? Nenye sika ni mo banka wo. Ka be da bibiachi. Enya wucha unam mo sika ka be da bibiachi. Ana fisa wonyum ena ma MPP. Abaje sabi. Abari na ba beta zo ma zafiso. Na MPP. Minim ewiase ambeka ade pa bia wo bia no samuma umma sabe ne matanta bedika ewo ma essay party no wey so ko evangelist wey MPP ni wey evangelist awo na ma yase a no oje yase jollof wey eke angel mama kwai se maami wenidi papa nim chebi atem kaka sansa fota kunya sade a se ma bema enka santi oba